Selamat datang di Full Tunas Auction dengan saya Marta dan saya Uti. Hari ini kita mau ngapain nih Marta? Wah, hari ini kita mau review unit-unit yang menarik banget nih Kak. Wah, unitnya apa Marta? Kakak kepo nggak? Mau tahu dong. Mau tahu gimana kondisi unitnya? Yuk ikutin kita. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. Nah Kak, kita di dalam unitnya lagi nih Kak. Ini untuk kuncinya, kita coba nyalain Kak. Nah, untuk kondisi unitnya AC-nya masih berfungsi dan dingin nih Kak. Untuk lampu-lampunya masih nyala semua nih. Untuk interiornya masih lumayan rapi lah Kak. Untuk kilometernya ada di 153.000. Untuk overall kondisinya masih layak pakai Kak. Sekarang lagi Uti sama Marta. Yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that Wah, unitnya bagus banget ya Marta. for everyone. Bener banget Kakak. Kakak mau tahu nggak harganya berapa nih Uti? Mau tahu dong. Sekarang Marta. Untuk harganya segini nih Kak. Wah, untuk unit kece segitu harganya segitu ya Kakak. Betul banget. Makanya kakak jangan lewatkan untuk ikut lelang di Tunas Auction. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai dengan selesai. Nah, kalau kakak masih kepo sama unit-unit yang lain ya, kakak bisa kepoin ke marketingnya Tunas Auction loh Kak. Untuk nomornya ada di bawah ini Kak. Jangan lupa nih Kakak untuk selalu ikutin sosial media Tunas Auction karena banyak info menarik seputar lelang di Tunas Auction. Jangan lupa untuk di-like, Di-subscribe, di komen, dan di-share. sosial medianya Tunas Auction. Sekian info dari kami. Terima kasih. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.